alam tatai hukum angkai gebagi le wajib harus mustahil kamu tente murun wajib yang hanjana hani baakai yang mustahil yang han mena sagai dan yang haruh mena metan bata pikir kalau pedu murid ban hebe hirli kemudian wajib ada bandum insan yang mukallaf darah agam mengenai Tuhan. Begitu wajib haruh dan mustahil baha Allah dengan Rasul beji jahil pun wajib ta'iti kedum hai taulan bagi Allah letak sifat kesempurnaan sifat kamalat bagi Allahan hingga hana wajib tak pemucih dalihana dema yang wajib taturi dumba meceh 20 boh sifat Tuhan tak pambeli sifat 20 bertaturi masing-masing bermepepe serta dali tak beriring wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis put bohnyan hafai buju qiyamuhu binafsihi wahdaniyah Kudrah iradah lapan yang ka ilmu haya sama basar kalam heblah sifat yang ka kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan kaunuhu aliman namlah bakenira kaunuhu hayyan dan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran jelsi kurang belah dan kaunuhu mutakalliman kaku sudah jino makna bandum sifat yang 20 ngolun pegangon basa dropam beutuh serta dali ulun pedang masing-masing makna wujud nazan Allah hana banding dali wujud nazan Allah dum alamnya yang kata udifun arah tu ubuma kaya bate dumlat batat manusia nyan kehditunyo na Tuhan yang esa danging alam mandum bahru ubah-ubah na teletan na telena makna ubah makna qidam cirka dilehana mepun zat pot Allah kon diletan wahi taulan qidam hana permulaan Tuhan esa gohlom alam dengan aso Tuhan kana dali wajib qidam Allah tan mulaan menyotakan sangkiranya baru Tuhan kakuhna menghajat ba urang pernah yang pejedro yang menan mustahina sabab lazim dur atawa tasal sulan banduanyan hana patut wahai taulan makna dur megisa-gisa ba penujud misa dua urang lama pujud Dema makna tasal sulan mengikut-ikut yang semujud misa bakat dalam laut yang semujud jika pujud majinyan pilih pujud hingga laju menan
dur tasalsulan mustahil najih bandua sabab jadikatan Allah qadim baqa makna baqa kekal Allah sabe-sabe dan kenala wujud Allah hana akhir baqa kekal Tuhan sidra mate nuhdan hingga abih dum alamnya geruntuhkan dali wajib baqa bagi hak ta'ala sang kirana pogedanya dudo fana ke baharu Tuhan kita ban gedanya tapi mustahil baharu Tuhan sidra sabab kendali wajib qidam Allah dafam bujrobe merawah jen metua makna mukhalafatuhu lil hawadis hansa Allah ngon penejut bandum habis masalahan Allah bagi dumnyan baharu bajejepat zat di Allah dan si kutu dan metubuh zat di Allah bukan arat sifat baharu dong batubuh makna arat mesa putih hitam kuning hijau merah nyan ke arah subuh nama kalon pegah hana raya hana cuzat Tuhan kita metubuh tantah pakri bancul ngan raya hana jarau hana gakizat pot Allah mata pitan gelunyung hana lidah lain baknyan ni bak sifat dum yang baru dan bak Rabbi maha suci zat Tuhanku dan mepihak zat pot Allah meyup ada kengon liket uyengon unun tapam bedu kon lam pihak tubuh lain yang mujihad misediwi maha suci pohadarat kon di langit kon lam arat kon di buma kon di luar kon antara langit buma dan memasak ura malam zat pot Allah bengah suput kon batuhan ta'ala Allah arat jauhar hana jidang libang Rabbi makna jauhar yang halutan hanjun bagi hasil bandum sifat yang kalah tersebut sifat baru hana patut batuhan mabut pogetanyo hana misengon teladan dan sirupa je perkara ngon zat Tuhan dan sotuban hakikat zat di pot Allah dan suatu kri melainkan sidro Allah dan suatu kri melainkan sidro Allah.